الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bütün ғаламны юқтан бар қылушы, тәрбия қылушы Раббыбыз Субхана ва Таалаға хамд сана мақтауларыбыз, Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламға көңілдерінің түрінен шыққан салават шерифелеріміз болса еді. Allah Subhanahu wa Ta'ala illerimizge, günlerimizge, yurtlarımızga, meşitlerimizge hayırlı iminlikler, tınışlıklar, avrularga hayırlı şifalar, tevfiksizlikte, namazsızlıkta, dinsizlikte jiruşlarga Allah Subhanahu wa Ta'ala tevfik, hidayet, istikametler nasip o müyesser kılsaydı. Muhterem gaziz kardeşlerim, mübarek olsun cuma günlerimiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizge bir köp kıyamet turunda haberler bire. Hem Kur'an-ı Kerim'de muhterem cemaat var şunday bir sure. O sure onun ismi de Kıyamet deb atala. Kıyamet suresi. Ham ol sure cemaat inge Mekke şehrinde ham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün daveti vakitinde gana başlangan vakitlarına idi. Qayşan ol kıyamet jite, nindi ahvalda bulaşak ol. Eğer de sen diriz silevşlerden bulsan ey Muhammed, ol kıyamet turunda bizge haber birsen şerip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına kelip sıraylar idi. Hem bu sırav daimi revişte yangırıdır idi. Hem de indi biliriz Yasin suresinde de, Teberek suresinde de, başka surelerde de cevapları bir türlü kelgen ayetler var. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Alar sıraylar sinden, qayşan ol kıyamet, sin vağda kılgan kıyamet jiter deyip. Eğer sin diriz silevşlerden bulsan, قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ. Eyt, ol gıylim Allah Ta'ına. Ham Allah Ta'ala gına bile qayşan kilesin. وَاِنَّمَا أَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ. Ham min, gadi bir kisetuşigine, indevşigine, korkutuşigine, anlatuşigine. Ham Allah Teala Yasin suresinde de biz yeş okuyturgan Yasin suresinde de bizge bu turuda ayta. Elbette biz ol Yasinni meclislerde okuybiz. Ham indi köpçilik halk bu Yasin suresinin hatta mağanasını da anlamıyorlar. Nerse okuganlar, nerse turunda söz bara bu surede. Bu surenin Allah Teala Kur'an'ın kalbi dip atadı. Bunda da şunday ayet var. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Hem sinden sıraylar qayşan ol kıyamet jite, qayşan ol vağda kılgan kıyamet jite, eğer de sin diriz silevşlerden bulsan, sin bizge silisin ol kıyamet turunda. Qayşan jite indi ol deyip, alar peygamberimizge meskere revşinde şu sıravını bireler. Allah Teala mında indi ayta, مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
Ya'ni siz kuta turgan qiyomat ol kutmagandagina kela. O'ylamagandagina, xiyollanmagandagina kela. Eng birinchi qiyomat bizning uchun jamoat ol bizning o'limimiz. Kichkina qiyomat deb aytalar aning turunda. Qiyomat jita ekan, demak bizning o'limimiz bilan ol jitdi endi. Bizning uchun hisob boshlandi endi. Endi zo'r qiyomat jita de Alloh taolo birinchi topqir surga irgashdi Isrofil alayhissalom. Ham endi hatto kishilar o'zlarining kundalik qilgan ishlarinda ishlab bitira olmaylar. Hatto oilalarına qaytib savbullashirga da ilgir olmaylar dey Alloh subhanahu va taolo. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Alar hatto vasiyatda ayta olmaylar. Oilalarına da qayta olmaylar. Wa nufiqa fis-suri haminde ikinchi topqir irgashdi Alloh taolo. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Endi o kunni alar o'zlarining qabrlaridan chiqib oshig'irlar mahshar maydonina. Qabrlaridan chiqqandan so'ng aytirlar: "Ya vaylana! Ey qayg'u bo'lsin bizga! Man ba'athana min marqadina! Kim bizni qubartdi qiyomat? Kim bizni uyatdi shu o'zi bizning qabrlarimizdan? Biz bunda yataydik tinishqina, kim bizni uyatdi?" Anları alar angraygan halda Alloh taolo aytdi, hatto alar izrik kibik bo'lurlar dey. Angraygan halda bo'lurlar dey. Aytirlar: "Hada ma wa'ada-r-Rahman wa sadaqa-l-mursalun." Bu Alloh taolo va'da qilgan, ham payg'ambarlar va'da qilgan qiyomat kuni deb. Ham endi albatta butunisida qo'rqinish ham dahshatli holda qolurlar. Ammo qiyomat surasida 40 oyatdan turgan surada Alloh taolo ant etdi: "La uqsimu bi yawmil qiyamah." G'arablarda shunday ant bor. Alar mana birer antni aytganda ham ol hech cheksiz bo'lashaq. Bir indi shik ham shubha yo'q. Ma'noni kuchaytir uchun aytalar edi la uqsimu deb. Hech cheksiz Alloh taolo ayta: "Men ant etamindir qiyomat kuni bilan" dey. Hisob kuni bilan qubarlashaqsiz siz hech cheksiz deydi. Nasa degan so'z u qiyomat. Arab tilinden tercüme qilganda qiyomat degan so'z qubarlu, turu, basu degan so'z qabrlardan. Qiyomat degan so'zning ma'nosi. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Men ant etamindir hech cheksiz ul qiyomat bo'lashaq dey Alloh taolo. Alloh taolaga inandik, Allohga ishondik deb aytgan kishi Allohning aytgan so'zlarına da ishonirga teyish. Ala jahiliyat vaqtida mushriklar ant etsalar, o'zlarining antında turalar edi. Va'dalarında turalar edi shuluq Abu Jahil. Bugungi kunda bizning musulmonlar va'da bersalar, ant etsalar, antında buzirga mumkinlar, va'dasida buzirga mumkinlar. Va'dada turu jamoat vojib. Jingilgina va'dani buzirga mumkin. O vaqtdagi mushriklar hatto ant etsalar, antlarında turalar edi, ham aytalar edi: "La uqsimu" deb. Hech cheksiz ant etam. Ham Alloh taolo ayta: "Hech cheksiz ant etam." Endi buni Rabbimiz Alloh taolo ayta: "Qiyomat bo'lashaq." Ham bir de shiklanmagiz. Bitiningizda adamdan olib so'nggi kishiga qadar
kabirlaringizdan turib Alloh qarshisiga borashaksiz hisob qilir uchun. Wala uqsimu bin nafsil lawwama di Alloh taala. Ham men ant itamdi nafsul lawwama bilan. Narsa ul nafsul lawwama? Nafsul lawwama ul talumu sahibiha idza irtakaba makruhan. Ul haman o'zin shiltali. Shilta qila turgan jon. Jon bo'la ish turli. Nafs bo'la ish turli. Nafs, jon, qalb nishik atasag'izda durust. Ish turli bo'la. Nafsu la ammaratun bis-su. Yusuf alayhissalom aytgan so'z. Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Men o'zimning gunohsiz deb aytmayman, men yaxshi shunday aybat deb aytmayman, nafsimni tartirga tirishmayman de. Inna an-nafsa la ammaratun bis-su. Nafs gunohga indiydi. Nafs gunohga, nasharlikqa indi, nashar fikrlarga indi. Namoz o'qigan vaqtda da hamon nashar fikrlar kirga mumkin hamul bor. Nafs hamon nasharlikqa indi. Agar da Allohning rahmati bo'lmasa-di. Bu birinchi nafs. Ikkinchi nafs mana bu, nafsul lawwama, o'zini o'zi shilta qila turgan nafs. Ya'ni uprikaющий, o'z-o'zini shilta qilib turadigan. "Oy ya Robbim, men turunda so'z boradi." Ibn Abbas radhiyallohu anhu eng zo'r mufassirchi, payg'ambarimizning sahobasi Ibn Abbas radhiyallohu anhu aytadi: "Munda bara so'z mu'min turunda, mu'min kishi qiyomat kunida ko'rgash kishilarning izgiliklarin, g'amallarin ham qarorda aytar: "Ey, o'zimning vaqtimni ko'proq izgilikka jibarsam edi, ko'proq yaxshi so'zlar siylagan bo'lsam edi, ko'proq ibodat qilgan bo'lsam edi" deb o'zining jonin shiltali. Bo'lmadi endi deb vaqtni isrof qildim, aram qildim, izgilikda o'tkarmadim. Agarda biz izgilikda o'tkarga tilasak, har bir vaqtimizni albatta 24 soat bo'yi ibodat qilib bo'lmaydi. Lekin biz jamoat hamon tahoratli yursak, tahorat olu ul ibodat. Tahoratli yurgan kishiga ibodat bo'lib yozilar. Bismillah deb yiqlarga yotsak, olda bo'lsa ibodat bo'lib yozilar. Agarda biz 5 vaqt namozli kishilar bo'lsak, ham zo'r gunohlardan yiroqaya turgan bo'lsak, ham Alloh taolo naq shulay deydi endi, shiltali turgan jon turunda men ant etamin, shiltali turgan jonlar ko'p bo'lashaq. Ey, vaqtimni zayoga o'tkardim deb o'zin suga turgan jon. Ham uchinchi jon nafsul mutmainna di Alloh taolo Qur'onda bu turida ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tinchlik topgan jon, tinchlik topgan ruh, tinchlik topgan qalb. Narsa di Alloh taolo alla Allohni zikr qilib bilan qalblar tinchlanmaymi dey. Ya'ni doimiy zikrda, fikrda, shikrda yurgan odam balasining qalbi shista, pok. Ham Alloh taolo bu jonga aytir o'limi jetkash: "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Ey jon iyasi, ey tinchlik topgan jon iyasi, gunohsiz jon, irji'i ila robbiki radiyatan mardiya. Shiqsin o'zining Robbingga jon, shiqsin taningdan Robbing qarshına rizo bo'lgan holda. Fadkhuli fi ibadi. Kirsin menim qullarimning hisobına, jumlasına. Fadkhuli fi jannati. Ham kirsin menim jannatima deb mana shu ish turli jon turunda Alloh taolo bizga xabar berar Qur'on Karimda. Ham uchinchisidan bulurga yozsin. Ko'ngil tinchligi bilan, to'li iymon bilan Alloh taolo bizni shu dunyodan olsa edi, mu'min bo'lib o'lirga nasib bo'lsa edi. Eng zo'r baxt
Dünyada mümin bulup, imanlı bulup gitu. Ең зурсы, оң бақытсызлық, олда болса, dünyadan imansız gitu cemaat. Bundan da бақытсыз kişi yok dünyada. Bundan da tübenstilgen, yuğalgan, haminde kayığa çıkan kişi yok bu dünyada. Ayahsabul insanu ellen necma'a izama diye Allah subhanahu ve teala. Elle kişiler oylilar mı? Alar kabirlerinde şirip bitkeş, hatta alardan tuzan kalsa da diye Allah Teala, biz alarının siyeklerin jimabız deyip oylaymadı kişi dey. Hatta bir tık siyekleri tuzan bularak jirinin bir yağında bulsa, ikinci siyekleri bulsa jirinin ikinci yağında Allah Teala alarını jirga qadir. Elle kişi oylaymadı alarının siyeklerin jiyalmabız deyip Bela qadirine ala en nusavviye banana. Biz de qadir anın hatta barmak nişkelikine kadar jiyirga dey. Nese degan söz bu cemaat? Bugün günde cemaat alimler aşış yasadılar bu ayetinin fenni yakların. Allah Teala ayta biz hatta qadir alarının barmak nişkeliklerine kadar jiyirga. Nerse degan söz bu? 19-cı mı 18-ci mi asırda 19-cı asırda deyip hatırlayayım de. Tarihten okugan idim. Birinci tapqır kişilerinin mana bu atpечаток бар bit әле пальцев. Naq şuşunun turunda söz baramında cemaat barmaklarının nişkeligine kadar jiyirga biz qadir dey. Her bir kişinin atpечатогы türlü. Nice milyard kişi tulsa da birisinde bir türlü bolmay. İki igzak bolsa da alarında iki türlü. Allah Teala aytdı, hatta kıyamet gününde şuşu barmaklarının atpечатокlarında jiyirga min qadir dey. Ninde siyak turunda söz barsın bunda. Şol kadar nişkelik. Her birisine özünün pişetin birgen Allah Teala. Her bir adam balasının özünün pişeti var. Parmak pişeti. Her bir adam balasının ol hatimi var. Hem bir kişi de cemaat kıtlalımı kıyamet gününde. Bundan. Hem indi bilebiz. Bu fenli yaktan da ispatlanan. Allah Teala anı 1400 yıl ilik bu turuda bizge haber berdi. 1400 yıl ilik. Hem bu kişi bel yuridul insanu liyefcura amama. Dik kişi diye Allah Teala tilidir gil günah kılırga dey. Gil alga aşığıp günah kılırga tırışa. Ham meskere kılıp ayta yes'alu eyyâne yevmul kıyâme ham sırı kayşan ol sizden kıyamet. Meskere kılıp sırı niçin? Çünkü ol mene şuşu lezzetke batkan, dünya rahatligine şumgan, ham şundan yaragayası kilmi, ham şuna kura günah kılırga aşığa ol haman. Uyli bir kaşan kıyamet jitmi, uyli ol ölüm anı ışıratmaz deyip. Şunun bilen lezzetlenip yaşarga tırışa. Tik Allah subhanahu ve teala ayta فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ. Manda söz bara kişinin gözleri korkudan sukrayır dey. Kıyamet jitkende kişinin gözleri mene barq degan söz kelamında. Anı tercüme kılırga bola tatar tiline ne deyip yaşın. Yaşın yaktırta bit. Yaktırtkandan sonra kişinin gözünü işley. Sukraya. Korkudan kaşa ol.
Шундай хәл булыр, ләкин 100 тапкырга куркынычрак кыямәт җиткән вакытта шундай бер яктырткыч яктыртып ала ди. Кыямәт алдыннан ди Аллаһ Тәгалә, кешенең күзе сукрайыр куркудан ди. Ва хасафал камар. Шунда ди, ай ди, аның яктылыгы югалыр ди. Сүнә ай. Ва жуми'a аш-шамсу вал камар. Айда, кояш та җыелыр ди. Ягъни кояш чыгыр мәгъриптән, шуннан кояш һәм айда берсе белән берсе җыелыр. Хәтта хадисләрдә килә, кояш белән ай ташланыр бер зур диңгезгә, җәһәннәмнең бер диңгезе, уттан торган. Һәм алар кафирләрнең, мөшрикләрнең газап булуына, аларны газаплауда бер сәбәпче булырлар. Ай белән кояш сүнер, югалыр. Һәм ташланыр шул бер диңгезгә, уттан ясалган диңгезгә. Шунда кеше әйтер: "Яқулул инсану яума изин айнал мафар." Әйтер шунда кеше кыямәт көнен килеп җитер алдыннан. Бу әле кыямәт башана гына, сурга ирелгән генә. Әйтер кая кашырга, кая китергә, кая барырга. Хәзер инде теге бездә инде казыйлар, байлар сатып алалар, зур бункерлар җир астында. Кыямәт җитсә, шунда кашырбыз дип. Шундай кешеләр бар. Германиядә бункерлар сатып алганнар, байлар, миллиардерлар. Кыямәт җитсә, шунда кашырбыз. Садикларда, мәктәпләрдә төзеп куялар шунда, җир астында. Аллаһ субхanahu ва тааля әйтә бит: "Ва иза нуфиха фис-сур, фасаиqa man фис-самавати." Фи дигән сүз гарәп телендә все, что в нем, эштә, тышта булган бөтен әйбер. Җирдә, күктә булган, эштә, тышта булган бөтен әйбер, бөтен җан ияләре. Ва man фил-ард, җирдә, тышта һәм эштә булган бөтен әйбер. Фасаиqa man фис-самавати ва man фил-ард, халак булыр ди. Җир җәмәгать мондай түгәрәк булмый. Хәзер безнең күзаллау гына, безнең фән генә шулай әйтә бүген көндә, җир ул түгәрәк дип. Ләкин җир җәмәгать кыямәт көнендә диск кебек аппак булачак, туп-туры. Кара булмый, аппак булачак, диск кебек. Туп-туры булачак. Менә шу туп-туры җирдә бөтен кешелек йөзе басып торачак. Какой там бункер? Һәм кеше әйтер, кая кашырга? Нишләргә? Урын эзләп, бункерлар эзләп җиргәндә, Аллаһ Тәгалә әйтер: "Калла ла вазар." Калла ла вазар дигән сүз җәмәгать кашырга һәм кытылырга Аллаһтан башка урын таба алмаячаксың. Иля раббика яума изинил мустақар. Ул көнне синең кайтуың тулысынча Аллаһ субхanahu ва тааля тарафынадыр ди. Ул көнне син Аллаһка гына кайталашасың. Битте. Менә бездә бар бит шундый төшенчә, туган якларыбызга кайтабыз дип сөйлибез, шулай бит. Барабыз димибез бит. Кайтабыз дип сөйләшәбез. Кайта торган урын синең кайчандыр инде шунда тудың, яшәдең, шунда барлыкка килдең. Һәм син шунда кире кайтачаксың. Туган авылыңа кайтам дип сөйлисең. Бездә Аллаһ Тәгалә әйтә безгә, кайтачаксыз кире ди. Без шуннан килдек. Безне Аллаһ Тәгалә җәннәт өчен яратты. Без җәннәттән килдек. Җаннарыбыз шуннан килгән, барзактан килгән. Һәм кире шунда кайтасыз ди. Монда вакытлыча гына җаннар тәнгә кергән, сынау өчен генә. Һәм кире кайтасыз, обратно вернетесь Аллаһ каршына. Biz bütünümüzde şundaydık. Bütünümüzde şundaydık. Hem Allah Teala mında bizni kitirdi. Bir ne kadar vakitte hem kiri kaytabız şunda o kayan kildik. Nişlisin indi. Turmuş şulay bulgaç. Şulay barada indi. Allah Teala ite yunabba'ul insanu yevma izin bima qaddama ve akhar.
Ул көнне кешегә бәян кылыныр аның элеккеге һәм үткән бөтен гамәлләре турында. Шунда ул күрер нәрсә кылганын, нәрсә эшләгәнен, кая эләккәнен, нинди гынахлар кылганын, бөтен нәрсә ачылыр. Ва вуди'ал китаб фатарал мужримина мушфиқин ди Аллаһ Тәала. Куелыр китап ди. Һәм күрер ул гынах иясе үзенең кылган кичкенә генә гынахлары булса да, зур гынахлары булса да, аның җәзасын күрер ди Аллаһ Тәала. Кашырга урын булмас. Бәлил инсану аля нәфсихи басира ди Аллаһ Тәала. Шунда кешенең бөтен органнар, әгъзалары, куллары, аяклары аңа каршы шаһидлек кылырлар. Сөйләр аның аяклары һәм куллары кылган гамәлләре турында. Тел сөйләми. Бөтен әгъзалары сөйли, тел сөйли алмый. Валау алqa ма'азира. Ул ди төрле гызырлар табырга тырышыр, кытылыр өчен. Менә мин авыртты, менә минем байлыгым, менә минем дөнья, менә шул балалар, тигесе, менесе төрле сәбәпләр, гызырлар табырга тырыша кеше кытылырга гына. Аллаһ Тәала әйтә: "Ал-яума нахтиму аля афвахихим." Ул көнне без аның авызын жауып куябыз ди. Сөйли алмас. Ва тукаллимуна айдихим. Сөйләр аларның куллары. Ва ташһаду арҗулуһум. Шаһидлек бирер аларның аяклары. Бима кану яксибун. Кылган гамәлләре турында. Шуңа күрә мөхтәрәм газиз кардәшләрем, кыямәт көне җиткәндә таулар тузанга әйләнер ди Аллаһ Тәала. Күкләр ачылыр, менә бу зәңгәр, без күргән күкләр, зәңгәр күк атмосфера. Ул булмый, югала ул. Ул булмагач кеше үлә иде. Булай да. Кояш һәм айлар сүнер, һәм җәһәннәмнең бер диңгезенә ташланыр ди. Менә шушында килеп җитә кыямәт. Менә шушындый вакыт булачак. Никакой бункер, бер нинди акча, бер нинди власть, бер нәрсә булышмый. Бөтенесе бер тирлегә әйләнә. Нинди матур костюм кисәң дә, нинди матур кеше булсаң да, нинди бай кеше булсаң да, нинди дәрәҗәле булсаң да, нинди фақир булсаң да, анда баргач инде бөтенебез бер тирле булабыз. Кыямәт сүрәсе ул бик озын. Мин аны бүген сөйләп бетерермен дип ниятләгән идем. Күрәсез, 3-4 аятны сөйләргә генә күп вакыт китә. Иншалла, киләсе атнага бәлки, әгәр дә берәр сәбәпләр килеп чыкмаса, Кыямәт сүрәсенең тәфсирен без сезнең белән дәвам итәрбез. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum tastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim was-sami'ud du'a.